Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rudashobora gukangishwa gufatirwa ibihano ngo rureke gukomeza ingamba zo kwicungira umutekano no kurinda ubusugire bwarwo. Ibi rero bitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru François Soudan wa Jeune Afrique cyagarutse ku ngingo zirimo n'ibibazo byo mu karere. Reka tubibaze Kwizera Adams. Hari mu kiganiro yagiranye Afrique aho yagarutse byimbitse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse anashyira umucyo kuri bimwe mu birego u Rwanda rushinjwa bishamikiye kuri iki kibazo. Perezida Kagame yagaragaje ko bimwe mu bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusabira u Rwanda ibihano ngo bishingiye ku ngamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Aho umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rudatewe ubwoba n'ibyo bihano kuko izi ngamba ziri mu nyungu zo kurengera ubusugire n'umutekano w'igihugu. Between dealing with existential threats, hagati yo guhangana n'ibishaka kuduhungabanya ndetse no guhangana n'ibikangisho by'uko u Rwanda rushobora guhanwa kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, nta kuzuyaza rwose njyewe nakwerekeza imbunda ahari ibyo bitero bigaragara nkirengagiza ko ibyo bindi bibaho. Ibirimo kubaho si bishya kuri twe. Ibyo gushaka kudutera twahanganye nabyo imyaka n'imyaka. Twahuye n'akaga ndengakamere mu 1994, hanyuma ukanzaho nkangisha ibihano kuko ndimo kwirinda ubwanjye. Ubwo rero ugatekereza ko hari ubwoba na buke byantera. And you think I have any iota of fear for that? Ku kibazo cy'umutwe wa 23, umukuru w'igihugu yongeye kugaragaza leta ya Kongo nk'irenze ingo ibibazo byayo, ahubwo ikabyuriraho yica ndetse ikanamenesha abaturage bayo bikarangira byegetswe ku Rwanda. They are being persecuted like that because barimo kugererwa nabi bene ako kageni kubera ko barimo kubahuza n'abantu bo mu Rwanda. Bakavuga ngo abagize 23 n'abatutsi bakwiriye kujya mu Rwanda, nyamara si u Rwanda rwabajyanye muri Kongo. Rero kuri icyo cyo kugirira impuhwe mu 23, ahubwo nibaza impamvu umuntu adakwiriye kubagirira impuhwe. Niba ari umuntu ushobora gushyira mu gaciro mu kumenya uko ikibazo giteye by'ukuri, none se nagirira impuhwe FDLR mu burasirazuba bwa Kongo? Murashaka se ko ngirira impuhwe iyo mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo guverinoma yashyize hamwe mu kurwana intambara yibasira ubwoko, cyangwa ngirira impuhwe u Burundi bwinjiye muri intambara bushingiye ku bwoko bukaba bufasha guverinoma mu kurenganya aba bantu babarwanya cyangwa babica? That is also involved with the government in persecuting these people or fighting them or killing them. Perezida Kagame kandi yanavuze ku byashinjwa u Rwanda bijyanye n'abaguye mu mirwano yashyamiranaga M23 na FARDC ndetse n'indi mitwe yafatanyije urugamba. The majority of the 3,000 people talked about are soldiers. Abenshi muri abo 3,000 abantu bagiye bagarukaho n'abasirikare ba FARDC na FDLR ndetse n'abandi bafatanyije muri intambara hamwe na Wazalendo nibo biganjemo. Ubundi n'abarenga 2,000 kuko umubare w'abasivile baguye muri iyo mirwano bari munsi cyangwa barenga gato 500, kandi nabyo ku mpamvu zitandukanye utabasha gukumira, kuko nk'ibisanzwe ahantu hose hari imirwano haba ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ntushobora kumenya uwakoze ibyo ngibyo. Ariko kubirebana n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo, FDLR n'ingabo za FARDC biragaragara ko baguye mu mirwano. Hanyuma ugashaka kubaza u Rwanda cyangwa undi uwo ari we wese urupfu rw'abanzi bari barimo kubarwanya. Ntabwo numva ukuri kwabyo. Accountable for having killed the enemies that were fighting them. I don't understand the logic. Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yanagarutse ku myanzuro yafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'abo muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo SADC, agaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu ikwiye gutera intambwe ikubahiriza ibyo yasabwe mu rwego rwo gukemura ibibazo by'umutekano muke. Adams Kwizera,
Televiziyo Rwanda i Kigali.